Munasqa wawaqay, kaypi watijmanta tata Dios pa palabranwan kutirmu Sánchez. Sapa sábado kay escuela sabatikapi kay quechua parlaypi. Munasqa amigo, kaypi parlarisanchis ajinata nispa. Jesús ninchis limpuchawanchis y creeita astawan yanapawanchis. Gan cree y mana cree Jesús kutimonga. Acepta y mana acepta y pega hamusan. Charayku preparaku y munasqa amigo. Y matata suyasanki. Charayku kay Hechos de los Apóstoles hatuit agayning huchuit agayning 11 ning ainata. Karis Galileos y matata silota hawasankichis. Pichus Jesús silo mazerga paiga kikillantata kutimonga. Paikuna llakisas kasaranku. Charayku munasqas amigos. Tal vez kunan yachananchis tiyan Jesús kutimonga y kay señalesta kunan rico sanchiña. Charayku gan creenayki tiyan. Kaypi palabra de Dios ni llevanchista kunan kay primera parte mayaykusun. Parlarizun Abraham y Saramantawan. Abraham Sarawan carganku personas tercera edad niuhña. Machitusña ni son mahinata. Yuras chuchas niuhña. Y chantatas Dios parlan Saraman y Abraham maning ainata. Gankunahta wawaykichikanga. Sarahta mana wawan ni haik ati cargachu. Nitah kaita atichu. Paiga carga 90 watas niyo. Y Dios das nerga wawayuh kanki. Y sarata nerga. Imaginatas no wawayuh kay mangri kay viejitaña kani. Esposoipis machituña. Pero nima Dios pa imposible kanchu. Y matata mana royatin ichugan. Dios royat ati. Charay kumunas amigo kay tata Dios pa palabran mazizun Hebreos hatun tagaynin 11. Huchu itagaynin 17. Ajinata ni wanchis. Crees ang raiku abranga problema manchurasa carga. Ata churin isakta Dios man haywarga. Uywa wanyuchisgata hina. Pichos Dios pa nisgan hina nasikorga chaita. Abraham crees ang raiku. Paiga wawanta haywarga Dios tatama. Y ahí yatata Dios tata nerga. A ver, Abraham. May chikapunita creeniki. Nga waway kita munakunkichu isakta pay nergari munakuni hukata waway. Kay machu ay niipinya hamon. Ichandata Dios nerga munakunki chayga kuntang apay hagay orgoma chay pitah sacrificio tih narruamay. Wow. Abraham nerga Señor gan munanki chayga no garruasa. Gan mañawan kichayga no ruasa porque al final gan Dios kanki no kani wawaiki. Gan panisgaykita no ruasa. Y paitah kachayuhorga Dios nisgan manhina. Y paigunata chay orgo maloseranku chay orgo pitah. Abraham kasarga ukuchilluanña. Isakta Dios mas sacrificanampah. Y Dios nin Abraham sayay. Ama astawan hinayñachu. No creeniña gan manchayta munakuasgaykita. Chay creen a munas amigo. Tal vez gan mana entienden que achka problemas negita, pero cree Dios pi. Ay nayatata kay kunan segunda parte kay lección parlariwanchis kay Moisés manta. Moisés ga uñita manta pacha. Uñarga Dios pi creespa. Pero munas amigos. Kan kunaya chankichis Moisés ga uña yargata kay Egiptupi. Maypichus paega churasa carga kanastama, tatangwan mamangwan churarangu kanastama. Ama pay wanyuchisa kanamba. Paiguna creespa de que Dios milagruta ruanampa. Charaygu kay tata Dios pa palabra no ganchis ñawirisuma kay Hebreos 11 se hatun tagaynin, huchu itagaynin 23, ajnata ni wanchis. Moisés nasikuhtin kama, paypah tatas nin creesganku raiku. 15 killa juntata paita pakarganku. Acha wawita kasganta rikuspa. Hinata reypa kamachisganta mana mancha chikorgankuchu. Moisés nace kosgamanta pacha mancha yakikunasta zikorga. Pero tatang mamang creesganku Diospi. Y chayraykuta payga uhatun bendición niyo carga. Y paita huñarga kay creeipi. Ay nayatata parlawanchis kay Biblia Rahab. Uhuar mi carga tal vez
Warmi mana sumaq tiyaypichu tiyaq. Pantay tiyaypi tiyaq. Porque runawantaq runawantaq payqa puriq. Charayku pantay tiyaypi tiyaq. Pero Dios tata payta yasqa. Aynallatataq payqa Dios tatapi creyitawan chay ñawpa vicios ninta sagesqa y aynallatataq paypaq makisninman kawsayninta churasqa. Munasqa amigo, tal vez kay pantaypi kawsasanki, huchapi kawsasanki, pero tata Dios kunan wayasunki kawsaynikita llimpuchanaykipaq. Aynallatataq kunan parlasunman pichus kay creyta wanchis chayqa Jesucristunchis. Pay creyta wanchiqña nuqanchis kunanqa chaymanta hap'ikunanchis tiyan, mana kacharikunanchis tiyan, aynallatataq creyninchis wiñanan tiyan. Imallatataq creyninchis kunan wiñanqa kay tata Diospaq palabranta ñawiriptinchis. Tata Diospaq palabranta uyariraqtinchis. Mana nuqanchis uyariyta munanchis, mana nuqanchis ñawiriyta munanchis, mana iglesiaman riyta munanchis chayqa nuqanchikqa kay pantay kawsayllapipuni kawsasun. Munasqa amigo, tal vez iglesiapi dañuta ruasunku, tal vez iglesiapi mana importancia gosunkuchu, pero Jesuspaq qan manchayta balenki. Paypaq yawarnin qan balenki, chayrayku ama t'aqakuychu Dios tatamanta. Si grandes mayasanki kay creypi chayqa, paymanta mañakuyni aynata Dios tatay yanapaway creyta. Imaynatachus wawasniyki qanpi puriranku aynata nuqapis puriyta qanwan munani. Munasqa amigo, paymanta mana dudaychu. Paymanta hap'ikuy. Diospaq bendicionen qanwan kachun. Y aynallatataq Jesucristunchis pichus llimpuchan kawsayninchikta aynallatataq creyta yanapawanchis. Kay sabadupi Diospaq bendicionen qanwan kachun. Qhipan sabadupi tinkurillasunta kay escuela sabática nisqawan.